sondelwane ngabanga sondelwane emhlabeni ngabanga sondelwane kulo mhlaba ngikhule kanzima kulo mhlaba ngikhule ngihlupheka kulo mhlaba ngikhule kanzima sasilala singadlile kulo mhlaba ngikhule kanzima kulo mhlaba ngikhule ngihlupheka kulo mhlaba ngikhule kanzima sasilala singadlile ngisho nesikole ndasifunda kanzima kulo mhlaba ngikhule ngihlupheka kwakungelula emhlabeni sasilala singadlile ngisho nesikole ndasifunda kanzima kulo mhlaba ngikhule ngihlupheka kwakungelula emhlabeni sasilala singadlile wayekhala kancane uma yethi bantwana bami yonke lento izodlula ayangeke sekuhlale nje wayekhala kancane uma yethi bantwana bami yonke lento izodlula ayangeke sekuhlale nje kulo mhlaba ndiyazabalazela kulo mhlaba ndiyaziphandela kulo mhlaba ndiyazabalazela kulo mhlaba ndiyaziphandela ya sophela ngombombozela nje le kuthi hayi ngikhona ngiyaqhudela incane bangayibona incane bengiphethe abafana ngoba manje saba singajongene nje ukujongana ya ngingekho nje kwemcinjana yabo aliyeke ngongozi ivalo ngawuve nje awu madoda uthobini kwaze amathunje kuba bonke abambetheka kakubi ngagama lomfele njike ngibabe njengopelepele yeyini yimi mngana mivumvumi kola yabafana vunywa ngabana ngapha njengoba ivunywa nguye usiyimfoka futshane madoda wayivuma unturu umfoka nombila kola setsonga madoda wayivuma umzinji umfoka sangqala ndithi AP umfoka sangqala wayivuma uJackson umfoka bose wayivuma uTyopho umfoka nokwindla ukodwa lo umfoka nkonzo kola semthatha ivunywa nguye uDizzy noChipa madoda bathi siyekenza bafana sithedelane sibulalane ngengoma nasothatha efilesi yalo seyilahla-hlathini idlozi imfene nengonyama ngoba vele amagwala kangeni kaXhosa yeyini wayivuma ucuma umfoka Dlamini madoda ndithi uvunyelwa impondomise umfoka Sanguni usakathabiso wathi yabaphandla itsere ndithi lo imfoka Bose uzidlanga uzincane kodwa ziyafitha nakabadala abafika bafika khona ikude nemagnethi ndithi yewathuka madoda ndinjenje yiya loo ndoda uDr Magnethi umthelo esibhani kubabhayiza ebhayizamba qhubhaza olaqhubhaza yeni ndithi thula mnganamzubeka indlebe ndikuthi ubesikile ngibadulula ngabani kunje zincane nezindala shana inkulungwane ezinyukanyiwa ngayo isimba zingambamba ngamazinyo kanti cha awekho la mazinyo zififithande ke zisini nje yeni ukosina ngibadudula ngayo ukhahleli ukokazashelela Kuhlala njalo njini lapha ngaphambili uthando kaSamuel ubambe khona la eJithujima amamele amazama amancane mnganami kodwa kwakumsha wena uthi ama-backing vocals awugese nje ukuthi ashaya ngibani konke nje mnganami ngiyazenzela awuve nje utsho mina mnganami i-automatic ngokwayo umtshina ozitshintshayo ngokona ungenzalo ndithi mna liqhude elivuza amadoda ngokumnyama ndithi vukani bolova nephanga ibalilo njalo iqhude elitshayisa amabhasi emgaqweni yeni ndithi
Ndithi maqhuthe nani baqhuthekazi abalandeli bamabakhulu ama-Red Nation amahle uhlale njalo niqhubeke nindisapote nam ndohlala njalo ndiniphathele into ezimnandi andithi kanti umpheko wembizi emnandi nje njalo bayeka babathanda uzenza mina wabe bezidumisa ngombala wamabovu kuyo yonke le ndawo ngamavolontiya la yeni hey uthi wenzani mnganam ungaleqa inkunzi kamanzi mna ndingumbekwanahla ntanyeni kwamanye amadoda omabili ebanda njengomqombothi utsho mina umhlaba engoma emnandi isendijefa amakhethe namakhehlekazi abuzana imibuzo kwathiwa uphumaphi lo mfana abahleka kancane ndabaxelela ndathi uye ngcobo mina kwindawo yaseliyewini ndithi inkinga amadikela nawe mjephele mfokangwasa lizala iqhuthe laze lanaba nje umhlaba wonke nje laduka mna li-SMS akanaphendwana ngubani ncwadi ekudala ifunda amanye amadoda azahluleka kathi no olo mfokabhosi ayifundeki awu usuka sekwindoda enjoye kanjeni amehlanje mfethu kwenzenjani unenyongo ndithi kunaqala ukajikela emva kwendlu ufana ukhupha inyongo ubuze ebantwini ekujongane nam unjeni uma ndiyadlala yes yoqoba umnqwazi etilweni ongena phantsi kwabo uyakulingana ntoba uzilethe nje mlonyana ngonyama ikhamsile vele ndivale nje awuphinde uphume kwesitini ayi sasayingxanyile emshini